and gentlemen, how would you wish your boy Mr. Zins Pep Africa, the president of comedy? Guess what? Almost to the Kungin and the Kripa. In there, man. In there. In there. In there. Young Grace OG. Nese ati Young Grace. Si wabyaye? Sabyo? Warabyaye. Ako se nyuma bamaheje kubyara. Ikindi kintu wagezeho wabaye umva waragezeho ni iki? The sugar mommy. Kristo yeza ku wabaye sugar mommy. Ndagashwingi. Ega iterambere. Cyane nirimbuka nubwo ari iterambere. Wabaye sugar mommy. Ako se Young Grace ndanibutse. Uribeshye. Mushuga mami tutagira umufungo. Ntawubaho kandi uhora agakene. So uragakene. Sebyo. Uragakene. Cyangwa sho wabonye haragiye Dubai, yaratse Dubai ni birari ibintu birenze. Kujya Dubai nta birenze. Dubai ni nko mu Bushinwa. No butera Noresi. Dubai hari ibirenze. Nta birenze. Aha, Dubai nta birenze Young Grace, nta birenze. Ahubwo cyakora ntabwo waba warabaye sugar mami. Wenda ko rukira akana kagakene kari kwiga kuzaba sugar mami waba warabaye sugar sister. Sebyo. Yeah, Nese Young Grace. Ngari kumusigaye ngo ufite gwa kandi kazina ngo aka ako kazina se naka. DNA, video ni yo aka. Kano kanyipfuyiranutse. Kano kanyipfuyiranutse. None se Young Grace, birone rugize ngo iryo zina bararitoragura. Ntabwo baritoragura. Uzi ko bivuze neza ufite confidence. Atangira ngo ibyo bintu uvuze nga kwa kundi koko bavuga ngo ugenda utoragura mu biyazane hari ibiyazane hano. Reka ryo zina bararikorera bagashaka amafaranga bakazana imvi cyangwa uruhara. Siko wabyibagiwe. Cyangwa ntabwo uri billionaire ukuri kw'Imana wenda nyine uri ntuza nkaryo bwose billionaire afite amamiliyoni ufite nk'utujana namwita uri umujaniliyoneri. Sebyo? Uri umujaniliyoneri. Young Grace umujaniliyoneri meze neza n'agaskingigi. Tumiwe. Nese Young Grace. Ariko abantu bavuga ngo waragafashe ngo hawaye umukire ngo usiga wameze neza ngo ibisambu n'iki nibyo? Nana gasambu birambabaza. Young Grace ko haba wararaburije? Nta nagasambu nta nagake. Ndagashwingi. Sha byaranze. Ariko ihangane mwana nagare wenyine natwe byaranze. Nese gibuze nawe we nta nagasambu nta n'akabanza. Noneho ngewe nta nagashati nta nagakweto. Byaranze. Hangane Young Grace natwe twese byaranze. Jesus is Lord. Hangane sha twese byaranze. Ata Bruce Melody sibyo? Byaranze nukuri. Ntabwo bizi. Igendere sha agenda kanje kugatura inkike ngiye gutoreramo. Ndagashwingi. Yo guys, thank you. Nakwashara ku ino video ni video challenge. Indirimbo ni Zip It Young Grace. Mwiruka nka kano kanya kuri YouTube channel ya Young Grace. Ni ino ndirimbo iri ni ikirahure cyiza cyane yagikoreye he Dubai. Ariko no namba video gukorerwa Dubai. Shawa rero Young Grace yajemo neza murabizi nusu mwami se wa rap, umwami kazi wa rap mu Rwanda. Mwikoze yo muyirebe rap ye muyumve ibintu byose ni fresh kandi urive ku Young Grace akoze iki subscribe. Niba yimo ko subscribe hano kugira ngo video zizamutse bite wenyese bura wamenya update ntugataka. Ariko ibaze kuba utaruzi ko ndirimbo ihari. Si ikibazo uruka uje kwirimba. Bayita Zip It Young Grace. Go and watch it. We love you guys. Thank you. Sebyo. Yo, the test started thinking about myself. I got my daddy.
planning many things for me, but I wanna prove myself.